Ja sam bio na jednom, išao sam sa treninga, bio sam prvi razred srednje škole. Išao sam sa treninga, ja sam trenirao košarku intenzivno. I tu nedaleko od toga terena gdje smo mi trenirali, bio neki otvoreni, tad je krenula neka vrijeme onih kafića, to je bilo neobično, dotle su bilo one stare državne kafane. I tad se pojavili oni mali sokovi, gusti sokovi u malim flašicama. I mi sad skupljamo, prebiramo se po džepovima da bi moglo nas nekoliko otići da kupi, ako ne može svak, da kupimo koliko možemo i da to pijemo. U međuvremenu, kako smo mi sjeli, nismo još ni dobili sokove, odjednom dolazi milicija. A unutra, mi nismo ni ulazili unutra, nek smo bili ispred tog kafića. Unutra je neko tam nešto pravio neki nered, lupo, čaše, flaše, ne znam ja šta više. I to je trajalo i naravno mi kao djeca sklonimo se odatle. Ja sam došao kući, moj pokojni otac čuo da sam ja tu bio, izviše mačinu, kaže što ćeš ti tu? Kada sam ja sad mogao da biram. A ti danas? Vaspitno, ono što mi je vrlo... Gospodine Dodik, sve počinje u familiji, u porodici. Ja kad sam išao u školu, bio sam odličan đak. Ako me nastavnik udario vaspitno, ne smijem reći roditelju jer ću i od njih dobiti batine žešće nego što sam dobio od ovog. I hvala tom nastavniku za sve vaspitne batine koje mi je dao.